Nirmala Kenyam biya kamal ka nuar online TV. Me bukolin gwasa me kwi NGO ni tin kon tin ngai kon ke let tin top ka lwaki ji humanitarian men bana kula latin gwasa me do badanan shikena lat ke je ki rikin kon tin jekan ka tama ko kor ka mi shi kuma United States la kwar United States she funding che je ga ki euro kon la tup ke jen kon la dane antama na me shari kan itin kon tin lallat and jiwo ne tiketelat kan jiwo ne ti shari ka ken tama ko chilat cha kwa agenda na kon lingwas me gora bi nyoga ne ko ken ko na me ko ne dial ko ka fek yer ne dial ka ta dan lin ko ne ka je ki ta dan dong dinge ga je dong ku jima dan le rode agenda na gora no de nyoga yekel ngai ka je ne ri ngwalong tin kon let kan jiwo ne no ngum le rode duno me ken ngai gora je no bi lenga gwa di joguna ka kan korni tin pai wentama ala GNGO ne keji humanitarian organization shikan muktam ne ken jikana ga ko chetel funding ke ci kuma United States shi funding ta jaga muti ko ran no ngumela jadidan tama ken NGO ndo to di joguna ne en muktaba danan ku logle la top shiga jen muktaba shalke USAID organization ame mi la dungji American na me shikin website shikana ga ngai kon website dan la ti dia la kula larga tin shikana ga tama ka kwi ko chetel yut lel kin ga letup ala usain jen te wit shop ko kwort tetin wit kwort to kan yal tam ga jen gwasmen tama cha ka ga no cha usay cha ja ga ben yo repeat ke belar yen o usaid organization la loga tup ka ji humanitarian cha ja ga tama tele funding ke tele long be kana to ban tama shi Donald Trump the decision mo ci la no website USAID agaka ci US State Department ci kan mishir kana mo ci kana gak US Minister of Foreign Affairs bon kan dial ti kan dial ci kana gak lo ci to kan tama telam lat ke long ano ana me mele ro den tama ano shi an jiwo me chelo operate en tama ke ci lo ke ja kap chong na me ku ni ngwan ku ka fek ci laden kon len tama ci ga yara long ko telami bugwa ka jenta men gorjen o dine dialde kan lingano neme ner kon let kan GO baka fek ko telemi bikana lat ki tele yota ba ka lok ka ja chene de kon let ke use gwasmetin kon tele la ji humanitarian worker be beje lungono bikan ngujek ka korpat ka chala do ga ka je ko korpen de shop ka diok ala nin jen bangwan ka rudien ka kon nin ti jen bangwan to jen dong ba je kulo le bakie bikan mangui kana kuma america bikan kulo nyoka gwech na me jenda nen gorde nyoka yekel ka do bada nen ci kuma US ce use ce je ga ka ce je shaka shadona meni website da nen la website din je nan gode nyoka yekel en biata kama